Hello guys, tuni satoshi bts are staking validator mga staking bol dan cho hello tamben chi video hi thakai bol dan hi thamkhat nan sei pi minga ting video hi phatan be ben nang het lo ma le nen do theu hi tua ha ma sapena chu staking address pita address website address un het ngai na ba le metamask hi hong nang login bol nang ban le left side corner chung langa khol line thum cham cha cha ki kai lai me nang aban le wallet chunga browser ki ti me ke nang cham khat nga nang ji processing ji na browsing kanet hoi lo ya gang lo hin cha yong le cham khat nga ha mu nang hong su ta chu ta le to an search na bol do automatic a hong do lo le chi url search bara hi chi na type de validator 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 dot test dot btcs dot network 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 na ji din kya hai la ka ho ka bol sai tai cha automatic am hai ji address hi na wala ji me ben nang sai tiêu lẽ độ đi tại connect thấy cái connect luôn năm bạn năm là chi mẹ là chuẩn my staking cái này năng my address automatic là cái số để nè bàn lẽ để cao như thế này nè address automatic là riêng đó bàn lẽ staking chỉ em hoàn validator giá chom mình na n node battle node formation node rock node spider node kin ja chu n node ka bol hi tan tua hi rock pa kan bol ne rock pa hi ban select nang me na me chai ta le achung na rock node ki delegate ki na sia ban click nang ban le 1 tbcs kan bol ne okay. The transaction is being confirmed awal automatic metamask and lads one confirm bala confirm enang transaction submitted akitin the delegate transaction is being confirmed delegate successful kita kala na chunga chita banga chuna transaction completed pitina success nai chuti le tuayong hi success lom het na dia chu confirm ki tina ta san lawa le tina na nang ma metamask wallet na nei ju ja didak am dijin wallet chun clear rieng de na ya hello het lo wa problem het lo na live le live pen chun 7 nang na ju ta wal kit he kin pa chu rock not ka bol ya khat bol be tin formation not aban le chung na inactive delegate 1 tbtc delegate meta mana delegate transactions be confirm chi not chom ka bol hai na one confirm bol nang awan la transaction submitted ke tin ka bol bong hi phatan bol lo chun na macha hi poi delegator address ho chi amount ho jaw hai na mana staking me kit na la chun action chân cho hitan about hello han nên contact theo he chân cho hitan hello guys problem na lai he hello lai mal le inbox an nên contact theo hin lung set ta in video ya hoye phai na tiwa hele he chi satoshi bts chung changa jong he video kan sim jeng the hin chu ta le ka channel hi Thadou-Kuki hi lung set ta in subscribe like comment and share nên bol pin nang adi san share ne hin ha bol pin nang aji chu chi sang le phajo hoijo video kan sim jing the na din avelin video tha sang la hoijo phajo imukit ka diwin bye bye.